bikinan sendiri kemarin. Aku pakai buat topping nasgor. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한 Nasi sisa kemarin. 네가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 Aku pakai topping irisan pentol, sayurnya pakai seadanya, ada kol kubis, dan irisan buncis. 타이밍만 보는 나 Bumbu nasgor, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, cabai merah besar sesuai selera, 1 buah tomat, terasi sedikit, dan ada sedikit ebi kering optional kalau tidak ada ebi. Tumis semua bumbu nasgor, kecuali terasi terakhir masukin. Masak sampai layu bumbunya. I'm going crazy. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널로 Kalau sudah agak layu, masukin terasinya. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두 Kalau sudah layu sempurna bumbunya, matikan kompor. 야야야 불러 널 야야야야 Ulek bumbu sampai halus. 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm Tambah garam secukupnya. crazy Masako sapi secukupnya. 없는 걸 널 보면 아무런 일도 Micin sedikit, kalau nggak suka boleh di skip. Lada bubuk sedikit. going crazy Ulek lagi sampai bumbu tercampur dan halus. 내 맘을 고백할게 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy Sudah halus dan tinggal memasak nasgor. Aku pakai mie kuning yang direbus sendiri. Berhubung punya saus tomat, aku pakai ini. Kalau nggak pakai sih nggak apa-apa. Atau bisa ganti dengan kecap manis. Sedikit minyak sisa tumis bumbu tadi, masukkan topping semuanya. Masak sampai layu. Bumbu nasgor yang tadi sudah diulek halus. 왜냐면 너의 색다른 blue 새벽에 떨어져 버린 blue 하늘이 파란색인 요요 너에게서 I can see the last night last night Masukkan semua nasi sisanya. 생각은 동전이란 같아서 Saus tomat sedikit atau bisa ditambah kecap manis. 머릿속을 돌아다녀서 오늘 어떤 면이 Masak nasgor sampai tercampur sempurna. 없이 찾아는 오지 마로 기지개 편다는 이불을 뺐으니까 내가 꿈꾼과 너의 꿈이 다르듯이 밤은 같지만 너의 밤은 어땠는지 이렇게 이 많은 밤에 수고했어 이 많은 밤에 잊어버리지는 마 소중한 late night Kalau kurang asin atau kurang gurih, tambah masako dan garam. 왜냐면 너의 색깔
Nasgor kalau udah matang sempurna, matikan kompor. Terigu sesendok, air secukupnya. Kalau tidak pakai nggak apa-apa. 1 telur ayam kocok lepas. Kasih sedikit garam dan masako. Kasih sedikit minyak dan tuang telur kocoknya sampai merata di teflon goreng hingga matang. Do you wanna know? Well, I think about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Kalau sudah matang, gulung telurnya. There is so much love to give. Something's telling me Tara, nasgor ala dapur RSA sudah matang. Kalau ada sisa nasi jangan dibuang, dibikin nasgor saja. Bumbunya pun simple guys. Wajib dicoba resep ini, rasanya enak, gurih. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Serius ini enak banget. Ini resep ala mamaku. Kalau bikin nasgor tiap pagi kalau ada sisa nasi.